Vilingi wa Mauvo. Musiaisia ninawekwatio kana ni watindane saa wakatano wa umundi vonde vala watindela muthenyani wa umundi tukumbanisye maundu mek vathukanio na muno kukonia wau wa monkeypox kana mpox ula ni wau uminito kusi wa kiko kimwe thini wa county ya Taita Taveta na Akenya aingi mena wia yolo wa wau kwa kwithi wa mate kuwelewa na serikali yende na kuikasa kuikithia kana ni asi ya wau nukavikie kunyaika isioni kwa thukanio cia nthi ya Kenya nayo WHO mbaiweta kana wau ni moisio itukumbanisye unenania we mwana na mwandikito Caleb Chalo kuma makuweni balokwithi wa inenania na mutaalamu yolo wa wau wa mpox kana monkeypox indi kwa woyu tenda ukwatiania na mwandikito Onesimus Chalo ula na kewi musini wa Kitui na enendi kwenda humana monime kuelewa yolo wa wau wa mpox katwamba ukwatiania na mwandikito tumanekana ni weyumbanitie na enendi kwaku Onesimus. Roberts nakukwatene sana ninge Kitui kwe mouwo nombevo na ningesu ndiamba kutosia kulea kumanithia musiaisia witu kila kiviki na kuendea ni kukita imwe kuma maudhulukoni mamusi wa Kitui vala ni standby na NND vala shukithia tuina nani sia yuluwa wa monkeypox wolo vikie na kuthokia nthi ya Kenya kana mpox vala kuthia tuina nani sia na uo yulu wa metetelela serikali ele kwikiano kana kusuia kunyaika kwa wau na ndikwenda kwa nange vinda ya Robert ekane tonge metambo kwako nikenda wambi Vilingi wa Mauvo kwako Robert. Ni mubea Onesimus na indi hetelani twithi watu inana naku imukwa imwe ni kana tuelewe kana enendi momema na atakana mele wachao yulu wa wauo na indi wawi na mawoni meva utona kwa siata ni chao wisi yulu wa wauo wa mpox tutumie utomani waku kwa ili tukenda imwe itano wambie na ndeto Mutongo TV na ingu kunikela mautomani maku o tuende yete ikatwamba ukunengelelia mavola tukumbanisi ateo kwa ukuve Kumbanisye ni vamwe na Kalonzo Musyoka na magavana maka kwenda kama nengwe miana mbeange maunduni mauteti na utongoi. Gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Junior kuweta kana serikali ndene idhukisya kwa withia numa wendi mamu ikamajensi. Archbishop Raphael Kitova kuweta kana kwosa ulei kuyesa kuweta usungi wa serikali ni ya Kenya kwanza. Nawe ni wisi uwau wa monkeypox ni mwao. Ndukave tukweni unenania wa imwe kwa imwe yolo wa uwau. Vilingi wa Mauvo. Ni na ukethia na nocha tukwatia ni engi na muthia nyenito wa Robert Mutukuna ke Sharon Ndinda twalila Mauvo wa kwanzia ya meko. Tuambia Mauvo maitu ni kana mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ni wakulia siama sia kiuteti ikithie kana ni sianenga akamiana ya kuyana ya kukitia ivile kuthukanio thino nyuvani wa mwaka wa 2017 bamwana maunyuvani manini alameuka itina wanzama ya IEBC kuseubwa. Kalonzo ane na uundeni wa umbano wa G7 ula watwa igwa vamusini wa masaku kiloloni cha kuikia kavinya na valamwene kivila wa ngwatanio ya Gavana Anne Waiguru wawetakana menda mwakani usuwa 2017 magavana meithi wa 20 ana maka. Daniel Mwongela nukuelesya. Mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na naye komano ya magavana maka va Kenya ila isiketa G7 ila atwaiwa kiwanzani cha Kenyatta Stadium musini wa masaku ni waelesya kana utongoi waka ni walete kuendea na udhudhwa vanthi ya Kenya na siama cia kiuteti kwa kauma vathula aka mavindani alame uthungulula tongoi alame ukite ivila. And under that amendment, all political parties will be required to adhere to the 2/3 gender rule when they are doing their party nominations. But for that to happen, you need to tell your party leader, to tell the people in parliament,
to now use the political will and expeditiously enact amendment to to Elections Act 2011. If you don't do that, you will have missed this opportunity. And I think it's just a window. In a window opportunity kidogo sana. If you don't take advantage of this window, then the window may close. It is as simple as that. Ukonia maundu ma utongo ivandi ya Kenya, utongo wa chama chao ipani waendea na uthingila kana endea na ungamana vende ya muongo kusukumia serikali ya Kenya kwanza na kuungamana enendi nikenda makio choki vikie kwithukiwa na uthukumi musio wa serikali kuendea na ukusiwa. Ladies and gentlemen, lady governors, if you think the Gen Z story is over, you are deceiving yourselves. This country will never be the same in terms of governance. It will never be the same. I have said, even if I'm going to remain standing alone, I will stand with the people of Kenya and I will stand with the Gen Z. Times have changed. And so this is it. Hapana wengine kusema oh hii namna hii. No. Please look at me and I'm speaking from Machakos. Namo magavana mwonza ni maendelea na uthingila kana mekuendea na kukitia na kuthuthia kaingi kukitia ivila cia utongoi nikenda kwikithia usakwani ni ukite utalo wa kala meitha utongoi ni wongeleka kwa kilungu kinene na kuendea na uthingila wiananu wa kimivae. Tulianza na magavana 3, sasa tuko 7 na tunataka kuelekea magavana 24. Na tunataka kuwasaidia wale ambao wanataka kujitokeza ili waweze kusimama. Pila moja ya G7 hiyo ambayo tunaita mentorship. Na mentorship ni kusema kusimama na kina mama, kuwasaidia kwa masomo, mawaidha, kuja kusoma kwa kuona kwa example, wanaona vile maendeleo inafanywa kama vile ambavyo tulikuja Machakos jana. Ladies and gentlemen, I wish to applaud the G7 caucus. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kuma kiwanzani cha Kenyatta Stadium countini ya Masako. Muveha wa uiti nuendeye na kwikia kithito kwikithia kana wa monkeypox kana mpox tunanyaika Kenya hitino wakiko kimwe kukwatikana countini ya Taita Taveta. Yo wa monkeypox ni mwao na wetawe ni chao kwa yutu kwatiania na mwandiko itu Caleb Chalo ainanania na mutaalamu Dr. Pius Mutuko yulu wa wao. Nyamu yesekanie ta mpox. Mpox. Pena M na mpox. Nituisikana kwa ithana mowau kana ni kwethia wana mowau mesekania ta smallpox na ange meta wo chickenpox. Ala ni mukambe na musanduku. Lakini yu wesekania ta mpox. Na kiko chambe cho wau kiumbukie kati wa muvaka wa kaunti no ya Makueni na kaunti ya Taita Taveta. Na kwa vati nzio umunthi na ndagitali umwe wa kumava Makueni. Na ni umwe unethi wenda thiana kiko chambe cho wau wa mpox. Ula yu wambise no kiwa ando makekulia kana tutono sio kanthini wa lockdown otondo kwethiwa mwaka wa 2020. Twina Dr. Pius Mutuko kuma va kaunti ya Makueni na ula wetha nthini wa kikundi cha ataalamu me mwana ala mathiana amo wauma muthemba u umunthi watwelesie yona mwenu yekwetwa mpox neyo miau. Karibu daktari Dr. Pius. Thank you Bwana Caleb. Kwa masito nitawa Dr. Pius Mutuko na I'm a medical doctor kana ni daktari na kwa utaalamu I'm a medical epidemiologist na itu iko nena ni muthukomi wa county government ya Makueni na kini ni school wa kwa kilungu kinini via division of disease surveillance then your ministry of health nina tongo ese timu ile na ndie ngina bandu beta wa Taveta one stop border point ulani mubakani wa Kenya na Tanzania then wa county ya Taita Taveta
na nivo kesi yambe yowauo wa mpox enethiiwe yamanikana nthini wa nthi itu ya Kenya, na mundu lo nethiwe no wauo ni mutoi wa maloli kana truck driver, mundu wa miaka 42 umite county ya Kiambu, sub county ya Kikuyu vandu veta wa Kino, na nivo tunatumiwe tikeko kunikeli na tukisaubia report ila tunanenganie nikenda withie nitaele cia kila tonie na kana nibethiwe vena andu mamanikenie kana meno wauo alama na thengeanie na mundu, lakini tathiteko kunikeli pai mundu tunakwata no wauo. Labda Dr. Pius no tueleze kana yo wauo ukwatana ngagwata wambililie ba yo andu alama kete kukila makakethania kana angi makanengane hagi pe no lawia wa kana yu nundu monkeypox ne yumelile undu kwa to keep social distance vinda ya corona whether no choki ndu kila twetele ingi nthini wa ether wauo wa mpox no kumela kana nikikwitha kiitumika muno nikenda kuolanga ivyo vya ya mpox. Okay, no sio bwana Caleb ni waelesia nesa kana wau ni wewe tawa mpox, lakini virus na yote mita monkeypox virus na virus ya gunduliwe mwaka wa 1958 kuya Denmark vandu veta wa Copenhagen, na yethiwe nthini wa monkeys ye kana omalai meka wa uchunguzi nthini wa lab na nivo sitojiza umie, na kesi yambe yoiwe onekie mwaka wa 1970 nthini ya DRC kamwana kai kavise ka miikenda na kume vindane yu wauone withito kiwa andu kwa ibinda kwa ibinda ilate sita sporadic outbreaks kugatha kwena outbreak ko ibindia ko yumelenge ati okuma mwaka wa 2022 nitithite na a lot of cases cia mpox reported across the world muno nthini ya Africa nitithite na cases isi reported Democratic Republic of Congo, Rwanda, Burundi, Uganda, South Africa, Nigeria. Ndisu ni siethitwe ciona sino wausu wonekete na wauo we group ile late sita clad not tasio no ikundi cio wau. So clad 1 ni common Eastern Central Africa na clad 2 ni common in West Africa. So kesi ile nonekie Kenya na clad 2 is a West African variant, na teinaelewa nikete noni West African variant no nthini wa East Africa, but chuni choto nonie thini wa kunikeli lona atwa iwe lab ya KEMRI, CDC, Walter Reed na National Public Health Lab nundu teteneso tangasa kana mundu ni wa monkeypox titwa sample nthini wa lab itatu na lab itatu cio ntheno ngi naiwete kindu kimwe sietikilane ko utauona no atwa iwe nthini wa lab itatu na masia kwina uso ko variant late na West African variant tina bahati nundu niyo ithaye less infectious kana mundu moko kwati onge betha bevina no wauayo wa ndwithawe na wau muito thini wa mwe wa moto na mutumia onu na waiye na eso kuboa tunayo nake etamwe ko interview ina wetu yawe no wende na uya wake ndekwe mwewe wauondo nawe tam no wau wa Kikonde kwa muno na uketha na matonde matonde ni asiata sindithia ndu wona mundu akwatwa nithia na ithia nthi na kiugo na ye kalo muno yeso twika tamavia na itonde thitha atwika ikiuchu cha ukwata Kikonde bandu bena katalu chali kanda kamene no kwata wanu wogusu, lakini uketha Kikonde cha ukitena bandu bena kalima kana katalu pevina ukikwatwa na kwa oyu pai mundu tuneso ko mana onake thia mundu kana mana isania kana ona boye ngwasi yake kana mana thengeanie winaguo na yo wina mwe uima wa mwe pevina kwisa kwatwa tena wauonge ndini wa mwe waku utuma mwe waku witha wina obuthu wako kita mawau, lakini ndelevo onu naendi atembea Kongo atembea Rwanda na tena na ukiona kwa mania labda mawauo
lakini Kenya tetine sapona peno lawia wakana nundu mwaka wa 2020 na ila komililo weta wa corona kana ekuwa ya COVID-19 nituonie musundu ethinda yuo ka declaresia twendete nthina wake ndukita wa lockdown tuelesia kana kulingana na woni waku nundu uno kuona maybe no umbuke ukesethia no we yumilio muno tuikwasya kana nukumila muno lakini nukuona kana serikali ni yiyumbanĩtie kwa kabiliana na uguno wa mpox. Okay, you so far no case imwela yithitwe Kenya na ndisa kwenda ni outbreak ina ya monkeypox na la ya corona kana la ya COVID-19 inoti na yo one case is considered an outbreak just like for cholera or polio na iti kunena nikakati la serikali thikite ni toeti nundu ando ndala me ulikanthi ni ya Kenya kwesela border points nemekwe kwa screening ko nundu inthi ni te inando mena uguo ando ala metona kutwete metha maumite nza ko uti anati maonekere thini wa border points ina mai control uguo pina wa guo piata mwi nundu ni twetha twese kana mwe wetha na kindu tukita immune system kana ola pina wa kukita na mowau yo wau tutona welesia fatality kana ni nundu pema uwi wa mundu akwa no uwi usuke sethi andu ni matelemete miona chances kana ebuso ya kusurvive ya mundu yende yo wau wa mpox uwi onata ndakitali mbe wa usundu thana ndawa nundu ni virus uketa uka wa na yuma mwini itina wa kilungu kia nondo mana lakini ona nondo metha mena ugo nthini wa nthino vela tumita o quarantine kana isolation wa isolate wa ona we ka self isolation itina 21 days wa uonu mamwe na kaingendu sandu tiathi nonge kama langa utia wana moke konde amina labda musesi wa Mutongo TV na mwithukisya no kwenda mana kana no kwenda kwigwa ndeto ya mutaalamu wa kimwamwe yolo wa mpox utona mwe kata nundu ni umbukie neto bya wesile ba ndeleba osio na unakwatiwe no waguo ni ndeleba wa maloli amaenda amiendo miasa na no nesi iloba kuma Taita Taveta esila ba makuweni ndeto kwatanya na ilobi na kuya ndu ni waweta kana ndu alama na muteye siendo amumu ine so kwata kesi imwe okulona yite wa andu alama na bwa mabula makwatanga mabula su maibwa payo mu na thimu akethelo na kesi ino usino po musio lakini mwithukisia na musisia no kwenda manai ndo na kwikata nikenda wesethia nene kala ni ready na nene subiana ndo basi it is better prevention kana ni laisi kusubia kuteko ita mbe mundu atona kumanata kaneno wauo etha mundu ena wa umuthemba wako kukunduka na ena historia kwetha no naendete nthi ya Congo kana Rwanda ne while hospital live akuvi nikenda kauma kithimo kila chaile leke katumwa ilobi la bisu na weta kithimo cha mana na specimen yetu ilobi mana nikenda tukwate report nikenda withia mundu usu nitatona kwikata kumudumia lakini ni sisi serikali ni ende na kuyumba ni batoneka tiete chanjo ndini wa ndia Kenya na veo ndawela ya ilile lakini yu kila ndo na kueleza mundu wanu kususpect wena monkeypox we isolate onyo paracetamol etha we no ithiuve weugwa wao ni onyo kigu kinge no ithiumwa weugwa mwe wena mino itina mithina tasio ta chuma kemu kana chuma ile oguo no kuma mwe ni muvea muno Dr. Pius Mutuku kumava kaunti ya Makueni na nondo akwitha na ivuso yeye mwana yako kanthini wa Mutongo TV na kutuelesya yolo wa wesekania ta mpox na kwa kumwithukisya ni wewe kana owaguo wekwatanywa kwa kwisilanzia ya ngosi uketha wena kitau kitemekete bandu no ikwatana kana ikethanya na mundu wena oguo ni okwatwa no waguo wa mpox vamwe na nzinge ila Dr. Pius wethi wa akielesya ni kwito yuyu tuose kindu kila aswahili makita hata hadhari ndisio kenge kwa ku Mutongo TV nthini wa vilingi wa mavo kumava wote Makueni nyeneta wa Caleb Chalo mubea Caleb Chalo na Dr. Pius Mutuku nondu wa welesyo su ni kana mwithukisya kana musyaisya aelewe yo wauo wa mpox ni mwao na indi ni wewe kana dalili syazo ni kwithiwa na ovyo bumwe ni kukunduka mwene waku kwimba ngai
na kwithiwa na wo wa mwongo kana kwiwa mwi waku ina mino na indi wewa ndalili siliu ni usio kasemba sibitali ni kana ukethiwa ni wathimwa itwithiwa twikwatiania na mwandiki witu wa mauvoku ma Kitui Onesmus Chalo ni kana twiwe namo NND Kitui monime kuelewa ni wauo wa Mpox na indi twamba thima uvoni angi na itwithiwa tuisiokethia Kitui ni kana tukwatianie nake. Tuisonga na mbele kana governor wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Jr. ni waweta serikali ndinaithukisya kwa withianu mawendi alamuika wa Gen Z unenda miandigwe serikali windani ya maandamano ala manavitie. Mutula ula evikite mbewa nzama ya Senate ya Uomwe na Wiananu ni waweta unenania wa wania wa miana ya mawia ni kulyo yemwe usungio wayo utanethinikiwa na thienda mavindisi kana thienda mavindisi ya mathanthau ni kana kwikithia amuika ni makwata miana ya mawia serikali nene na ila cia county. Benjamin Mwaka nukuelesya. Gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Jr. no weta serikali nene thine ithukisya na kuthukumithia kwa withianu mawendi ala muika manenda kwisila maandamano ma muika wa Gen Z. Mutula no weta muika ni manenda usungi wa kutoa kukonya miana ya mawi ya serikali nene na undu wa kukwata miana hii thina wa serikali cia county. What is your advice on what we can do so that at least we find that matters youth are addressed adequately and properly in the nation, not in Makueni? I don't think the government realizes that it has not addressed the concerns of the youth. The government today has just buried its head in the sand about matters youth. So the nation must be deliberate. One, the youth are possibly not even interested in formal employment. In Makueni alone, I have 228,000 graduates, young people, below the age of 35. Even if I attempted to employ them, they would not be interested. Unless the country becomes deliberate on matters, youth, deliberate. Deliberate means that if they are going to afford credit, it must be cheap. If you are going to attract them to farming, there must be a reason they are doing the farming, and they must be paid quickly. A time is coming when the government will be of young people only, because we are the majority. And we must get very serious about their needs, how they are going to work, how they are going to be productive, because the young people, we give bursaries to people, we give help, and people have gone to school. Kenya has an educated population. And if we lie to these people, we are going to offer them formal employments of wearing suits, we are lying to them. And I don't want. Aine na vikite mbewa nzama ya mbunge ya Senate ya maundu ma umwe la cohesion kwi umonde no alumililia ndino account ya Makueni ni wende si mwalu kumanenda kuikithia wiana nuwa kimivae ndino wanyo ama wi account ni valona ndino nzama ya kama minister uvikite kilungu cha miongo 5 yulwaya na kimivae. The issue of employment across the counties. You have an organization which is bringing all the governors together. If you sit and agree on how to employ people across all the counties, will that be possible? We have improved from 95% of the dominant Kamba community to 92%, which in our estimation is a good score in terms of the people who are represented. Makueni, again, I must put it on record, we have gone beyond the thresholds of gender. It's the male who are in jeopardy. The female are above the threshold, 61%. We need to change the formula now to accommodate the male. So we're represented there. In terms of representation at cabinet, I have made sure that we are at 50%. We balance. Nuwaweta Makueni mustali nombe kuikithia muika ni matethikana biasala cia county. Vala oyu athingila procurement cia county siethiwa iitwa iwe kwanzia ya imwe kwa imwe kwisila mutandao no kana kusia wanganganya na kuwete withianu nthino wa wanya wa tenda. Procurement in Makueni will now be done online. All of it, qualification and everything else is now being done online portal. Part of it is because young people all of them have access to mobile devices, and instead of carrying papers, they will be able now to use their mobile devices to register their companies, procure.
ni waithia muno serikali nene ithitwe yosa thukumi ma serikali ya Makueni mevumbata kitali asomi na ekima masavu ala methitwe maithamia serikali ni akati bala ingi athukumia aingi mo ni kuma ambaye ni ile ingi ala methitwe maikwata miana awia thino wa county ya Makueni. While the county has made efforts to bring the non-dominant community chairman, regrettably, in some instances, these communities declined this appointment, citing various reasons such as family, distances, inadequate amenities, and non-competitive salaries. I recently lost a Kalenjin economist, very good gentleman, but he was poached by national government. I also lost another gentleman from the Kikuyu community who joined Treasury. It's called Karanja. Again, because of the same reasons, and several doctors who have left employment because of competition and salaries, and national government has found a way of poaching from counties, and Makueni has become a very attractive place for this. Vilingo wa mauvo kumava musiene wa Ilovi. Nye, nita wa Benjamin Mwakam. Mubea Benjamin Mwaka na indi tuamba kuthiu mwavanini twasiokethia twithi watu hivi imwe kwa imwe county ni akitui kunenania na Onesmus Chalo ula wina ene nthi kuma county ni su kumanakana mele watamo yulo wa uwau wa Mpox makulio maku kana mawoni maku yulo wa uwau kana mauvo maito tunangelele kwa iliru kenda imwe itano na inkukunikila twiminukilia mauvo maito tukadhibasa. Ona utambite kusiawa ngaini wakwese na akamanya une waku na nicho kitumi kwithiawa na Inengo. Nenda kukethia na ndio gocha ndeni wa kilungu cha Inengo wa katano wa umundi. Ukakeia kabwau. Uuni mwiyo mundu wiyaikasia we mwene wayethia wachambaiche kana kuatuthi na kwa uwa mwiyo oti kindu kilaisi uyisa kumila upingisana nawo na kukima makuthu nginyoke kulia kone kwatanisie na ikombende munondo na kemze by the end enda ngewaisi ya sola saingi noka akethia badala ya kusoma na watoto ni kusola lakini ni wao kindu geni sikuma tondu nende nyeta mundu nende tori wathini muno nende tena kibiri chako nikini alao ya usioni kana ikomba ya neneba itwika kimbalutia kindu chana kebyo Kinengo kiukinyithasia kundu kutonya kuvikwa ni andu mautala ovamwe na kukwalanilia mesa na nene. Mwalimu wa Max, hapa ni wapi? Lanu kiye motongoi. No, ndongotani ganga. Kwa raha zangu. Kamwili kaka nini vitu niko kena akili ino ya sindisio mbetu kona va. Neka lanzi mwalimu endene wana mweka ngwavyo musona. Embosa emboa. Kinengo sio mbeitu wava. Kinengo ni kiete ya mundu nguma na kukwambatia kimikalile. Komana na Salshabeti Wambua kilungu necha Inengo kila wakatano kwa mbe ya saile na ndatika miongo ena siya wiyo tutethea nesie kumilia na kutambua Inengo kivathukanio. Niva Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Kambuni yitu ya Rhino Mabati ivalukitia thoa kuvalucha kwa mavati maitu onthe. Tani offer yitu yimwanya kuma factory ya mavati onthe ma tile profile ta, Jamania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii style, Box Jamii tile, Corrugated na Roman Jamii tile. Gauge 28 mate, alama thoa mavalukite kuma silingi mana na miongweli, nginya silingi mana mwonzo na miongweli na itano kwa mita imwe. Gauge 30 mate, kwa silingi mana dhanda tu na miongo nyanya, ojini silingi mana dhanda tu miongweli na itano kwa mita. Na gauge 30 glossy box na corrugated kuvaluka kuma kwa silingi manata na miongo monza na itano oyuni manana miongo kenda na kenda wenda mbesa siaku ikae mana tambu inzao tuthokea umunthe utanie ofa situ otundu Mukamba wise ui na umanyi wongeleka na miaka na nzao nguyu ukitana lelo maunduni maukita vara ino mabati twethira tuisovya mavati kwa miaka mingi na tojae isao kuna siendo nai tuthokea kwa industry yitu ya Rhino Mabati ila yikitengela town lelo ni wana Manga Road kana utukunie simu kwesila nambani
nambani i 0729628199 kana 0740229609 kwikia oda yaku nduketekele kuvitwa ni ofa ino ya nusu mwaka. Rhino Mabati, mavati maito tusuvie sito. Rhino Mabati, do it best on top. Ni na udhocha ingi tuendeye na kumanithia na kwa ujitu kwatiania na mwandiki witu Onesmus Chalo kuma kauntini ya Kitui ainenania na enendi kuigwa mawoni mo yolo wa wawo wa Mpox. Onesmus Chalo edhanu mbigwa yo enendi ma kaunti ya Kitui ni mesi wawo wa Mpox. Asante Robert Ekolio isi okana enendi mone mavikie na komana yolo wawo kwetwa ekondo kana monkeypox. Vamusini wa Kitui Paundo ne kivathukanyo amwe mamanyie angi menesa kumanya nicho kitumi tuivamu thinyani umuthike ndavithi ni twamanyithia enendi kana kwina we moisio ukwitwa monkeypox lovikie na kuvika vaile mbetani ya Afrika valandi 13 mbikia vau si ripoti takwithia sina na Kenya niyo imwe valakisa chambe kina ripoti kwa kauntini ya Taita Taveta mundu molo na vikie na kukwatwa na usu na hindi alone thiamio abikio kwa manana mo mondema no samaneki wakatika quarantine no kada kusuya kunyeka kwa wao andu alama vikie na kukwatwa no wao ni ngilile na mana nana na namba siyulo na indi alama vikiete kumana no wa monkeypox nando methono kama na atano no wowe moisionondo no wokuka othia ulawa musanduku lakini we na ikondo inene na wambesia na mawona nyoma kwithia we na makondo itala ni cia moko mao kwalwa ne joints no thio na kithoi na ninge no wokwisa kwithia wendeye mawona nyoma wangi ni kwalwa ne mutwe kwewa wawe melia matasu na mama maona nyalama vikita kwa movia wa uitu vikita kunengane yolo wa kukonya mawo na kwena na minister wa health mwenyani wa Omonde Deborah Baraza na vikiana kueta kanando dhamdatu alama na suspect wa kwethia meno wosu ni mavikiana kuthimwa na kwithwa matena wosu na no wowe moisio ulovikia Ayubikia kutangaza kwethia we moisio munene na serikali ni ele kosa matambia no kana kukitana na wosu wekanya ike no kana kweto kuna munene vambi ya Kenya na vamusini wa Kitui na amama enende ala tukwithia twinene nyama kukonya heka twinene nyama Robert tumanyekana wono ni mawewiye na nicho kelama kwenda serikali vikiana kwika nikeno thene twasuya kunyaika kwa karibu ukethie mukamba we live Motongo TV uwete sitwa kweta wata na niwe wo wa monkeypox. Kwa masito makonito wa Chalo, Francis Chalo, kuma Kitui, mwekali wa Kitui. Wosi ni weyete, wiwetwa wale tiuni ni kundu yu, ni kundu idhuku muno iwa muthembo wa corona. Na kindu chambe, ningo tungia mwe serikali. Itani na ikitie no wosu wa corona, ina amina, uno we kundu neto no mina. Na kwethia, na kitali nisiele kwethia sina kithito, no kuikitana uno. Na mundu akwatikana nawo otwa quarantine amba kwisia Yesu na thimwa amanike kana ena uno nikenda ethende nawo akaliswa akenuka nandu nimele kusisia makathamba moko etheno meo ile kumwene serikali mele kwatia undu tunatiye wa corona notele kwika andu matopo thisia nundu etha kindu cha wino wetekana ba Kenya nkibikie ba Kenya tikisio no muthuku muno nitwele kwisubiana nawo. Asante. Na wataka kusisia iwango sia woiti bambe ya Kenya kwa nondo silie na shirikela ethenekia mo wao nevikena kutangaza no wewe moisio na nwele kuthenikwa kwa metuki no kwa na hospitali sia ba Kenya pengine sina kiwango kana sina otonywa kuita uwoso. Ona ila kindu chambe etunonye COVID-19 idela ikuitwa idele ni ngona hospitali sia ba Kenya ni tonete siatie mea ila meli tekigeta ndakitali ni matonete kuita uwosu. Na ndi ya Kenya nitoa kwatia katiba keo kuma mwaka ni wangilile na ekomi na mando mao weti kiwango kinene cha tungwe katika serikali sia county ngisi utaona kutabia magavana maito ataalamu ni mome na kianda chucha kuthinikia weti wa mwene mbaka vaya isione sia ndwani vindani tukukitana wa moisio wa uwosu wa monkeypox kana ikondo enene kindu chambe nela kukuleta gavana wosu nimele kwigia viti
hospitali na kukwatania na ndakitali moikitane na uosu babe enenzi nundu enenzi mabikiwa kwanza kuwa mashinani kwina andu mekuyanzi na kuwa mashinani kwina andu mekuya no uosu amakitia kunma ange meambo mana nitono kukulia mangabana matumenda kitali kuwa mashinani maidi mandu na hospitali lesi ukubini situmenda kitali itheni mbingi tinda kitali taili nundu ita wathi kuwa mashinani wenda kwithia ndakitali numwe kana ndakitali nile no kwisa ithia na kwingwa ambulance ikwisa kwetwa tha mundu awa ambulance ikwisa kwetwa mundu ucu nwabinika muno na netha ni wowe muthuku nwakwatia andu alangi kini chondo no kuleta mangabana mamanthe ambulance manaike kwa mashinani na maithece ndakitali mbingi ku na gani mokitano wono. Asante Robert Nondo wa evinda ilato tena yo tuivikia na kunena na asu ange niwabwa usuni mwene ndeku maba accountine ya ketu iweta kana ine evinda ya kuyobaka vyo kule kukitana na wowo we mwese wa monkeypox vala magavana yumane ngo challenge nikene wethene maokelanje wango sia weti ndene wa masibitali alame isione sia nduani ona alame kuoma tauni kene wethie mwene ndi ola wapikia na kukwatwa no wowo wapikia na kukwata weti kwa metoke na wono Robert nikana kwa faida ya musese wito wikwata nyokwesila kuka ilaito wa body contact na kuthengiania na mundu wina no maybe maundu ma kunenga nenda kameno kwa twene no mataa na kuthengiania kana kwikiania ngwa no fikia na kukwata uno kana kumanya na kimwi nenzi mwili fikia na kunenga no uno ufikia na kukwata nywa na nzia ya kwesubiana no uno nikana enende meldudwa with no make a mask ne mathamba moko nikenda with ne maswania no uno kwikala kwivetanga na kula kwina wingi wa ando no kana kuswe uno we muisi no lofikita kutangazo kana bikia bunu waite ando methono kambe wa mana 5 na tikindu cha kuvothisia kone challenge kwa serikali sito na movia wa oiti kwamba tanja kavyo ukole nikenda kutangia mathayuma enendi kumava kitu netonga metambo ngina kwaku studio musini wa Masako kwaku Robert Nimobea Onesimus Chalo imwe kwa imwe kuma musini wa Kitui na indi kila tukwasanikana ukamba wito vaikiko cha Mpox kinamba ukwatikana na Bakenya na ukiko kimwe kila kinakwatikanie kauntini ya Taita Taveta na indi nukulio kwa serikali kuikithia kanani yova kavyo kuli kuikithia wawo ndo navikia na kunyaika na indi kwa kuweta we mwenendi ikithia kana ni wesiana na wawo nethani wana dalili kana wakusia dalili ni wavika hospitalini ni kana uvikie na ukwata ui ula wailete. Tuisongana mbele kana serikali kuislamu veani wa uimi ni avetanga ndivi ya bilioni ilendo no inya ilai kuweva wani adhosi ya mama yani kuyewa mayani mo alamata na kwata adhoi ni kana kusia ngalama kuyatandithia ainene ya kaunti ya Mombasa minisa muveani wa uimi na tambia yuka itina wa adhosi ya kuidhi wa uimi no viki kuvetanga ilovia ila atandithia methito maivia mayani ala mema kumbini. What we are having is that we have some stocks which has been accumulating, and this has been creating a bit of challenges to us. We come here and discuss with stakeholders is how to make sure that the stocks are sold and uptaken in the market. And we have realized that we have some very old stocks which we need to clear. And one of the bottlenecks which is happening to making sure that it is not being cleared is the reserve price. So we are suspending that reserve price for the old stocks. Nuombula kana ni makovikia kusevya komiti yemwanya kwikithia kana kine chania na ila ikwithwa yetete vamwa aimi atanthi na maofisa kuma muviani wa uimi. We want to put a committee because reserve pricing is something which is dynamic. You know, something which is constant. So we will have a committee, a very small committee, to look at the reserve pricing so that they make sure that the reserve pricing doesn't stay static and then it creates problems. So that committee is going to be on the trade, people from the trade, people from KTDA, the board, and the ministry. And it is going to report within the next 1 month to us so that they see how do we adjust that reserve pricing. Wawatikana ni makufikia kuikia kithito kuikithia kana mayani ani makwata ndonyonekana kunenga mwanya alama kukethwa miondani ya mayani tanzia imwe ya kumwakilia aimi vala ingi wathingilila vata wa mayani ma kiwango kiyulu. There has been challenges in terms of quality. Some of the teas which have been sold or offered for sale are said to be of raw quality. And we are putting measures to ensure that the quality, we have at least
a minimum standard of quality so that we don't have very low quality teas. Another issue is that we have also started producing what we call orthodox tea for specialized markets like China and other areas. So we are also going to put up structures to make sure that the orthodox tea is sold through an auction. We might create another second auction so that we sell our orthodox tea. Napenda tu kuwajulisha wakulima wote wa Kenya, hasa wakulima wa majani chai, ya kwamba shida ya majani chai tutatatua wakati huu na hivi sasa, kwa sababu tunajua wameumia sana, hasa kwa majani chai yenye chauzwa, na vile maneno ya quality, na vile tulisema kama serikali tutatatua hii shida. Na kama kuna wakora wowote wenye wako kando, hao wakora siku yao imeisha na imekwisha, kwa sababu serikali imeingia kwa ring na mkulima ya majani chai kuhakikisha kwamba shida ya majani chai ya Kenya imetatuliwa mara moja. Kavindani kau James Kamauna ula ni mwane kivilo komiti ya umimbunge ni ya Senate nuwawetakana ni maende na kunena siamu ya wa maunduma uimi wa mayani na ula uvanete kumokili aimi mayani vaandhi ya Kenya. Nataka kusema ya kwamba katika bunge la Seneti tayari kuna sheria ambayo inasomwa kwa mara ya pili, na tulikuwa na kikao hapo mbeleni na usika wote ambao walikuwa na matetezi ambao walikuwa wamepeleka kotini ili yaweze kuangaziwa, na tukakubaliana kwamba tutaangalia yale ambayo yanaweza kufanyika ili kuhakikisha kwamba hakuna mtu ako na shida yote na sheria ambayo itatoka huko. Gilivote ya vilingi wa Mauvo kuma kauntini ya Mombasa neta wa Angelina Mose. Archbishop munene wa kanisa wa GNCA ilembetani ya Afrika Dr. Raphael Kitova ni wawetakana itambia ya Rais William Ruto kukonia ngaliko ya ulei ndeni wa serikali yake kuyesa kutedia kukitana na kila amuika banjinsi manaliana nacho dhini wa utongoi wake balawenda matambia makiwango cha yulo wamwena mitatalamisio ya udhukomi wa serikali jikiwenikana kutethesya serikali ya Kenya Kwanza kuyanisya mavata mayo kui enendi. Kitova anena kiti na wakuvingwa umbano wa mithenya ili wa masindano mambathi sia makanisa ma GNCA mutomo kitui cha ithio balao eta kanisa ni ukwata mbawitambia ya muika ma GNC kulunga hudhukomi wa serikali. Raphael Kitova Bishop wa makanisa ma Good News Church of Africa wawetakana unetina wa Rais William Ruto kwa aliulota na kukanyangaliko yole ndini wa serikali yake kuyeso tedi ya Kenya na kila mwika maje nzima na aliana nacho pala wawetakana matambe mayo lova mwana metalata misio dhukumu wa serikali yekiwa na uwa enende makatetheka na kukwata maendeleo. Na musumbi wa ndhi ya Kenya nune chioneza wakoza atongo ya mwema opinzani, lakini yesu tindawa na pamwe tindawa nundu andolo nozie ni ma Kenya na alo numizie no ma Kenya kila kivo nitubindwe etambia nitubindwe mukinile na kila mundu wa Kenya ethi umite chamane kiva kanumite ba ona ethi umite ba abinduke mwikalile wake na amino bindwa mwikalile wake nthi ya Kenya kabinduka atukekala na muguo. Kitova no wetakana ulusani wa kitau kinene na wikathite ba nthi ya Kenya kutumwa nthi ya Kenya likamuisio ni wankalamasia mikalile kwambata wala wenda Rais William Ruto kukitana ulusani theni wa serikali yake. Serikali itikile kwa dhucha mwikalile wa kuosa mali mundu wake edhusie ate kwenda ndi ichukila ate kwenda nja ichukila ate kwenda andu ala mena ukwati munini machukila mathuche mwikalile usuila tumita kizungu corruption yungame bine chathuka byu netha musumbi ni ukwenda kwikala kivilani ati enthi yesu ila ithitwa nena tekani uyovo wawetakana kanisa Good News na ukwata mbau amwika majenzi na alama na tuisimea tenu ya kulunga serikali wala wamenda medho memedho ila maendese muvango sio kulunga serikali meikali kiloni andu mena wendi wombene na ithie netu ukwata kwoko kantu ukwata mbau wala niyo wanjenzi alama na ambelilie kindu tuteko manabala chuma na tikwendo manabala chuma lakini nitu isibala chendete nundu chendete usobia nde ya Kenya na nundu ni usobia kithe chuma ukangani kithe chuma kwa andu maitu kithe chuma kisebeni usutithi na munene ikanisa iasiasiana isu ni sialito boyewa na sikwato kwoko na tukitabia ithite kanisa si subebe kalikandu athuku
alama tona kwananga kila makwenda kwika na bandu bachoneke kikisio kichoneka kikithuku na nundu nichoneka kikithuku kikikwa kitheka kana kichanangwa ni andu alamenda okwananga no kithea ni chathela kituvane na kiti na kuviungwa humbano wa mithenyeli ula wende ba mutomo kitui cha ithio ula wetete pamwe athithima makanisa ma Good News kumelembetania ukamba kuthuthanya na kusinda nthini wa mathao mawini wala ndasie bindani skulu hivingi tumafikia na kusuvia amanyiwa kwa siana ila sie musi ni nena bandu be kanisa ila sie musi nundu skulu ni mbingeyu sie kaleba kube na asiai sie kaleba kube na alama tamba usiananga nundu siana ingesiuma zikaikwa ya mekuka ingezia ngwanda wino sia kulevya eroi ni nilingi nange makeka maundu matema kitumi nendo mata amathi makanisani mathi katika mbumba nila si utasiana na ukitha ni mathengeania na andu ala masomie tene kenda mamatabie mechi hata kenda withe ni masoma na masoma ndu wailite pate kuthinzi Yesu ciani zitu ni kwa nangika ciani zitu ni kwa na twitha twateria we amana Ilivota Blingu Muvo Mutongo TV kumamoto mwake tu ichaidi oba kauntini ya Kitui ni Onesmus Chalo. Na indi wigo twikila ngithio vilingi wa mauvo twithia ningi saitoro na nusu tiumanithie mauvo anangi nyanitwa Robert Mutukuna ke Sharundinda atwala mauvo akwanzia ya meko kwa oyu Tiwanesa.